Kako učiti? Vi ste na uvodnom predavanju, ja mislim da su vam prodekan i dekan jasno i glasno rekli da su ljudi koji upisuju FAIR najinteligentniji ljudi koje Hrvatska ima, najveći IQ. Vi ste elita i krema. U vas su vaši roditelji, vaši preci i mi svi ostali ulili sve resurse koje imamo i od vas očekujemo da zapravo budete oni koji ćete nas šlepati na svojim leđima kad mi budemo stariji i nemoćni. Nema razloga da bilo tko od vas ne završi faks. Bilo koji, pa tako i ovaj. Kažu da je težak, vjerojatno ćete, ako već niste, tokom ovog ljeta, ali tokom idućeg vremena će, kogod vas pita šta studiraš i kad kažete FAIR, vjerojatno će svi oni drugi koji nisu sfera zakolutati očima i reći joj. Doživjet ćete zapravo strahopoštovanje. Vidjet ćete da ovaj fakultet ima ogroman ugled i ljudi koji na njemu studiraju i rade da imaju veliki ugled. Postoji jedna količina studenata koja ga ne završi. Ja sam čvrsto uvjeren da to nije zbog toga što oni to ne mogu, nego jednostavno nešto im se dogodilo. A to nešto, ja sam jako uvjeren, u principu leži u domeni da zapravo ne znamo učiti. Uložiš jako puno truda, jako puno se patiš, a nešto ne ide. Znači, kad se kaže aha, kako dobro učiti, onda obično to ono, joj pa moraš puno učiti. Pa da, moraš, ali ne baš tako bezumno puno kako se na prvi pogled čini. Ja sam htio da ovo bude vama lagano, prpošno, pa se zapravo cijela ova priča večeras sastoji od priče o 3 zablude, 3 pogreške koje svi mi radimo kad idemo učiti, svi, uključujući mene, i 3 savjeta. Prvi savjet, odnosno prva zabluda, je na temu da li ja zapravo učim ili me poučavaju. Pitanje glasi, kako se uči? Da li se uči ovako? Dođem na predavanje i čekam da me naučiš. Da li se uči tako? Ili se uči nekako drugačije? Znači, zamislite, ko od vas skija, da vidim ruke? Ko kliže? Ok, kad ste učili klizati ili skijati, jeste li došli pored terena, stali i rekli, stojiš sa strane, ajde nauči me. Stojiš, on kliže, skija ispred tebe i ti veliš, aha, sad razumijem i ideš doma i sad znaš skijati i klizat. Ne baš, jel' tako? Nego nešto drugo se mora dogoditi. Što? Šta se mora dogoditi da bi klizao i skijao? Moraš past. Pa dobro, i ne moraš past, ali moraš što? Maknut, probat. Moraš maknut nogu, guzu, leđa. Nešto moraš raditi. E sad, to nam je svima jasno. Ali kad se radi o matematici, ajmo te bauk, težu stvar u učenju matematika. Kad se radi o matematici, aha, ja ću sad doći, sjedit ću i profesor će me naučiti. I onda ja fino odem doma i sad me on naučio. Nema nikakve razlike između skijanja, nogometa, plivanja, sviranja, plesanja, štrikanja, kuhanja. Je li neko naučio kuhat tako da je gledao kako neko drugi kuha, stojim sa strane, a sad ja znam kuhat. Morate zagoriti, mora biti tvrdo, preslano, neslano, sirovo. Moraš raditi. Ista stvar je s matematikom. E sad, šta to zapravo znači u praksi? Šta konkretno to znači sutra ujutro kad dođete na predavanje? Znači, učitelj ti može samo pomagati. Zadatak učitelja je da ti usmjeri pažnju na nešto, da kaže, evo vidiš, ovo sada treba, ovo je korak, ovo je prva stvar koju ćemo učiti. To je njegova uloga. On može odgovoriti na tvoja pitanja, ali ti moraš imati svoja pitanja. On ti može odabrati zadatke, tako da rješavaš redoslijedom koji ti pomaže da učiš i on ti može pomoći mjeriti napredak. Ne mora to biti samo ispit, ali ispit je jedna od metoda mjerenja napretka. Tome služi učitelj, ali zapravo proces moraš raditi sam. Ono što je jako važno da shvatimo, da učenjem se treba upravljati, a to radim ja koji učim. Vidjet ćete sad, mi stalno učimo. Veći dio života učiš sam. Vrlo malo toga zapravo učiš u školi. Savjet. Svako učenje
A učenje nije samo kad sjediš tu u predavaoni. Učenje je kad uzmeš knjigu. I to ne samo za faks, za bilo što, za kuhanje, za sviranje gitare. Kad sjedneš za Google, svaki put kad ste vi sjeli u životu za Google, vi ste išli učiti. Razmislite o tome. Kad ideš za Google, ti hoćeš nešto saznat. Naprimjer, kako će vrijeme biti sutra. Koji je kurs, tečajna vrijednost eura. Ti ideš učiti, saznati informaciju. Jednostavniju ili kompliciraniju. Ti svaki put kad sjedneš za Google, ideš učiti. I što ste vi radili kad ste sjeli za Google? Što ste morali napraviti? Šta ukucavate u Google? Hajde, googlite. Neke riječi, neka slova. Što to vi ukucavate? Pitanje. Znači, ti si sjeo za Google s pitanjem u glavi. Kad ideš u rječnik, ideš s pitanjem. Šta znači ova riječ ili kako se nešto kaže? Znači, kad uzmeš rječnik u ruku, leksikon u ruku, kad ideš u Google, ti ideš s pitanjem. Kad ideš k nekome da ti nešto objasni, čuj kako se ovo radi, ideš sa pitanjem. I ključno zapravo savjet za vas je da i kad dolazite u predavaonicu, dolazite s pitanjem. Svaki put kad otvorite knjigu, evo sad moram učiti, morate si stvoriti u glavi pitanje. Pitanje može biti šta je uopće Laplace? Čemu služe integrali? Pitanje može biti totalno općenito. Zašto mi uopće to učimo? To su sve validna pitanja. Ali prije nego što ulaziš u učionicu, prije nego što otvaraš knjigu, prije nego što sjediš za Google, prije nego što nazoveš prijatelja ili mailaš ili četaš ili messengiraš mu, postavite si pitanje u glavi. Postaviš si pitanje i tražiš odgovor na to pitanje. I onda kad dođete do odgovora, kažete, aha, kužim, šta sad morate napraviti? Kapitalno važna stvar. Jednostavna, ali užasno važna i često je ne radimo. Zapisat. Jer obično kažemo, aha, sad znam, super, aj bok, čao. I onda za 2 dana, šta mi je ono rekla? Kak je ono bilo? Znači, nakon toga, odgovor treba zapisati. Ali treba zapisati pitanje. I sada dolazi kapitalno pitanje za vas. Nakon što ste imali prvo pitanje, saznali odgovor, zapisali ste pitanje i odgovor, za vrijeme učenja, knjige, predavanja ili nečeg drugog. Šta sad radite? Jako komplicirano, niko se ne može dosjetiti. Pa postaviš sljedeće pitanje. I cijeli proces učenja se sastoji od pitanje, odgovor. Znači, ako vi dođete na predavanje, sjednete ovdje i sad, ajde nek me on nauči. I sad ja bacam nešto prema vama, ništa od toga. Aktivno, ti moraš doći na predavanje s pitanjem. Šta je ovo? Čemu ovo služi? Pišeš pitanje, pišeš odgovor. Pitaš pitanje, pišeš odgovor. Ista stvar kad sjedneš za knjigu, ista stvar kad sjedneš s prijateljem. Dakle, prva stvar je da mi vas ne možemo naučiti. Mi vam možemo pomoći da vi naučite. Jednako kao što vas ne mogu naučiti ni klizat, ni skijat, ni kuhat, ni štrikat, ni plesat, ni svirat na gitari, ni bilo što drugo. Ne možeš naučiti govoriti jezika da ga ne probaš govoriti, strani jezik. Ne možeš naučiti matematiku bez da je pokušaš raditi. Druga kapitalna greška. Kad saznam, kad dobijem odgovor, aha, kužim, znam kak se to radi, sad mi je jasno. Onda ja kažem, aha, sad znam zauvijek, zapamtio sam. Niste zapamtili. Niste zapamtili zato što čovjekov sustav pamćenja, prvo u onom dijelu mozga u kojem mi imamo te spoznaje, aha, imamo jako malo memorije. I tamo to vrlo brzo hlapi. Istraživanja pokazuju sekundama, minutama ishlapi to što si saznao, ja ti dolazim s novom informacijom, ti imaš novo pitanje, novi odgovor i ono ti polako izblijedi. I ti na kraju predavanja 45 minuta imaš dojam kako si jako puno saznao, ali zapravo, ako sad te ja natjeram,
sad ti tu lijepo sjedni, papir i olovka, napiši šta si saznao, bit će puno češkanja po glavi. A odlazimo kao, aha pa dobro, pa nije bilo strašno, ovo danas matematika, pa to ja otprilike sam kužio, znam ja to, ide to meni, nema problema, možemo ići na sljedeći sat. Mi zaboravljamo. Ovo zaboravljanje znači, to je on efekt kad te profesorica pitala, ti se ustaneš, odgovaraš i znaš, na vrhu ti je jezika, ali sad prokletstvo, baš u tom trenutku kad te pita, nikako da ti to izađe van, ali znaš, ti zapravo to znaš. Znaš, ali se nekud sakrilo, zametnulo se. Nije samo to, nego nam se naša sjećanja mijenjaju. Što dulje, to se više mijenjaju. Mi mislimo jedno da smo zapamtili smo drugo. I lijek za to je što? Reći nam kolegica? Zapisivanje. Ona marljivo sve zapisuje. Možda piše pjesme, ne znam. Znači, jedini lijek za to, a fenomenalan je na bilo kojem komadu papira. Papir je genijalno sredstvo. Možete pisati u mobitele, možete pisati u tablete, ali papir je super. Jer ma koliko gusto pisa, uvijek možeš pisati još sitnije između dva reda. Možeš crtati po njemu, možeš se vraćati natrag, možeš križati lagano. Papir je fenomenalna stvar za vođenje bilježaka. Znači, ključ toga je zapisivati. Što? Što treba zapisivati? Bjesomučno prepisivati s ploče? Molim? Natuknice. Što ćemo zapisivati? Da, kratke, ne romane, nemaš vremena pisati romane. Naprimjer, slušali ste predavača i kažete, aha, pa zapravo to sam ja znala već. A, znam ja to. Ali samo sam zaboravila. E, pa pribilježite si. Natuknicu, podsjetnik. Aha, to je ono što znam. Pribilježite si, pa ja sam prije sasvim drugčije mislio. Aha, zabilježite si. Kad vam je predavač okrenuo sliku. Aha, nije to tako kako sam ja mislila. Pa ovo je novo, to je dosta da nisam znao, a čini mi se važno. Zapišite i to. I na kraju, još uvijek mi nešto nije jasno. Još uvijek imam neko pitanje. To pitanje koje vam još uvijek nije jasno, zapišite. Dobro. To je druga važna stvar. Znači, svi vi koji sada sjedite ovdje, prekriženih ruku ili sjedite na rukama, nemate papir i olovku, vi ne učite. I ništa od ovog što vam ja kažem nećete zapamtiti. I sutra ujutro kad dođete na predavanje, budete sjedili i buljili u predavača i uvjeravali same sebe da ste naučili, da vam je sad sve jasno. Sve što vam priča, ok, naravno bila neka stvar nova, ovo nije sasvim jasno, ali nema veze. Ako niste zapisali pitanje, što vam nije jasno? Ako niste zapisali što je drugčije nego što ste mislili, ako niste zapisali ono što vam se učinilo važnim u tom trenutku, vi ćete sve to zaboraviti do kraja dana. Sutra se više nećete sjetiti. Mladi ste, imate velike glave, puno mjesta u njima, vaše vijuge puno toga mogu spremiti, ali ja vam garantiram da ćete zaboraviti. I zapravo ste od tog predavanja jučer imali jako malo koristi. Sjetite se mojih riječi sutra kad dođete na predavanje. Sjetite se ih kad dođe vrijeme ispita. Mi mislimo da možemo zapamtiti, ali ne možemo. Naravno, treba zapisati i sva razmišljanja koja im padaju na pamet. Mi smo radili jedno istraživanje, Jure i ja, gdje smo studente molili, 200 studenata, da na papir pišu sva svoja pitanja koja im padaju na pamet tokom predavanja. Do polovine predavanja to ima veze sa nastavom, a nakon toga ima veze sa ručkom, sa Anom koja neće ići sa mnom u kino, sa svim drugim stvarima koje nemaju veze s predavanjem. I to nismo samo mi izmislili, to je tako u životu. Pisanje pomaže. Tada vidiš šta si zapravo naučio i kud su ti išle misli. Zašto je potrebno zapisivati?
Nije ideja da vi prepisujete s ploče. Ako bude nastavnika koji nisu vam na webu stavili PowerPoint svojih prezentacija, onda ga tražite, to je vaše pravo. Tražite da vam daju prezentacije unaprijed. I isprintajte si ih, nađite pare i isprintajte si. Nemojte prepisivati s ploče, nego na taj PowerPoint printout, pišite što je novo, što je drukčije, što ste znali, ali ste se prisjetili, vaša pitanja i vaša razmišljanja. Pišite svoje misli gore, nemojte prepisivati s ploče, to je besmisleno. Ima nekih teorija i nekih eksperimenata da prepisivanje s ploče se ojačava moja memorija, nešto će mi ostati u glavi. Da, ali je daleko korisnije ako zapisujete svoja razmišljanja tokom slušanja predavanja na taj printout, nego ako prepisujete bjesomučno s ploče, pogotovo kad ima puno formula u kojima možete i pogriješiti. Dakle, nije ideja da prepisujete s ploče, nego da zapisujete interpretaciju onog što ste saznali. Razmišljanja, zaključke i pitanja, nove ideje, nova pitanja, nove stvari. Gdje se to može primijeniti? Kad imate problem? To je ideja da zapisujete. Ono što želite zapamtiti, ono što mislite da će vam trebati u primjeni i ono što mislite da će vam trebati na ispitu, to zapišite. Zašto? Jer ako zapišete ono čega se želite sjetiti, onda ste već napravili jedno procesiranje u glavi. Kad sljedeći put budete to čitali, listali, onda ćete imati nešto što treba prizvati sliku. To je ono kada je na vrhu jezika, ali ne možete se sjetiti. Kad vidiš napisano, onda ti to evocira. I koliko budete često to ponovili, evocirali, to će biti jači put do tog sjećanja i vi ćete se lakše prisjećati toga. Zato je zgodno to za vrijeme predavanja zapisati. Jer je to originalna misao koja vam se pojavila u trenutku dok ste to novo gradivo dobivali. To je originalna misao. Aha, znači tako bi to trebalo biti i tako bih ja to trebao zapamtiti. Znači, ostaće vam nekakav hard copy na papiru kojeg vam može pomoći da se sjetite. Kad zametnete to je ideja pisanja. Nije ideja pisanja bjesomučno prepisivanje s ploče gdje ne stigneš niti čut, niti razmisliti. Poanta je da na predavanju treba razmišljati o tome što ti čovjek govori, kakve to ima posljedice i pokušati to interpretirati na svoj način. I treća velika greška koju radimo, najvažnija greška, već sam danas govorio o njoj, kad je kažem, aha, sad ja te razumijem, dakle ja i znam. Pa je tako bila jedna vaša kolegica, koje su i mama i tata matematičari, i koja, kad je vježbala matematiku, je rekla, tako se rješava zadatak. Aha, kužim, pa ne moram vježbati kad kužim kako se rješava zadatak. I tako je to bilo sve do ispita i onda se čudila zašto ispit nije mogla položiti. Znači, ideja je, meni je sve jasno, dakle ne trebam vježbati. Ja to kužim. Meni je to gradivo potpuno jasno, zakaj bi sad vježbao nekakve zadatke ili radio neke labose. Pa ja to kužim. A to je ista priča sa slikanjem, plivanjem, plesanjem, sviranjem. Može li se ovako učiti klavir ili moraš metnuti ruke na klavijaturu? Znači, vrijedi stvari za matematiku, fiziku, ostale elektrotehnike, sve što ćemo vas ovdje učiti, isto je priča. Vještine komuniciranja i njih trebate vježbati. Znači, samo razumjeti, samo aha, to se tako radi, nije dovoljno, nego odmah ideš vježbati. Odmah. Što prije. Sve se mora vježbati. Kod nas na ovom faksu, oni predmeti koji su vam teški, su zgodni jer imaju zadatke koje možeš vježbati. Vježbaš zadatke, rješavanje zadataka, postoje rješenja. Vi ste užasno privilegirana generacija. Vama je lakše studirati nego bilo kome do sada, uključujući ove prošle godine. Jer je količina toga što ima na internetu vezanog uz ovaj fakultet, ovu nastavu, ovu struku, ponovo veća nego što je bila prošla generacija. Sve imate na internetu, imate Fair2net, imate starije studente, zadataka, ispita, vježbi, svega imate u izobilju. Imate s čime vježbati. I ako to sve izvježbate što stoji na raspolaganju, ovak ćete prolažiti svaki ispit, svaku prepreku. Samo trebate preko puno prepreka preskakati. I ti zadaci trebaju biti što različitiji. Malo je, nije još nastava kod nas savršena, pa vam nemamo sve pripremljeno tako da odmah imamo za vas zanimljive zadatke za primjenu u praksi. Ali vi ste dovoljno inteligentni ljudi
Internet je prepun resursa i smislit ćete načine gdje bi vam trebala neka matematika, neka elektrotehnika ili nešto i probajte to primijeniti. Prijavite se na projekte, sudjelujte sa starijim studentima. Znači, pokušajte da to znanje, osim u rješavanju zadataka, primjenjujete negdje u nekakvoj praksi. Velim, ja osobno smatram da bismo mi kao fakultet i kao nastavnici trebali više napraviti da vam pomognemo, ali to nije tako neprebodiv problem i nije nešto što bi vama moglo biti alibi. A ja sam htio, ali eto nemam gdje. Imate, puno toga se dešava i na fakultetu i izvan njega. Ono što jako slabo mi tehničari radimo, a to je mi jako malo jedni s drugima razgovaramo. Kad s kolegama razgovaraš o onome što se učilo, o rješavanju zadataka, o primjeni nečeg, kad to mogu primijeniti, kad ne mogu, koja su ograničenja, kamo to vodi, šta mi još treba, kome treba ovo znanje, gdje ćemo još moći primijeniti to, kad mi je to trebalo, a nisam ni znao da se ta tehnika i metoda može primijeniti. Kad o tome budete razgovarali s kolegama, sve to pomaže u glavi da ti to bolje razumiješ, da znaš primijeniti i da možeš položiti ispite. Nađite si grupice, 2, 3, 4 u parovima, u četvorkama. Učite zajedno. Jedan drugog pitajte. Postavljajte si glupa pitanja. Ne ono ispitivanje bedasto po pitanjima, nego ono, čuva, kaj ovo zapravo znači? A kako bi to mogli primijeniti? Je li to uvijek vrijedi? Zašto onda ne mogu? Zašto u svim zadacima mogu to primijeniti, a ovom ne mogu? U čemu je problem? Diskutirajte. Odite kod svojih nastavnika pa s njima diskutirajte. To premalo mi tehničari primjenjujemo. Znači, zapravo, ako na predavanje dođete sa pitanjima i zapisujete taj proces, ako nakon predavanja rješavate zadatke, pokušate primijeniti u praksi i s kolegama diskutirate, onda vam je učenje pjesma i nećete imati problema ni sa čim. Jer kad vas 4 ne zna nešto riješiti, ima problem, onda ćete se dignuti guze sa stolca, otići ćete kod asistenta i rećete, čujte, nas 4 ovo ne znamo riješiti, dajte pomagajte. Ako vam ne pomogne Ferbanet, internet i ostalo. Nije problem da nešto ne razumiješ. Problem je da puštaš da to nerazumijevanje ti se gnoji. A budem sutra. Nije problem ne znat, ne shvatit, ne razumjet, ne moći zapamtit. Pa svi mi imamo tih problema. Problem je ako ti to ne shvatiš da ne znaš i puštaš neriješeno. A to ću prije ispita. Odmah rješavaj. Istog trenutka. I tu zato imam još nekih savjeta za vas. Znači, ovo što smo sad pričali, ove 3 stvari, dođem i čekam da me nauče, a sad razumijem, pa dobro, ne moram ništa zapisivati i sve sam skužio, ne moram vježbati. To su oni razlozi zbog kojih ljudi imaju problema sa učenjem. E sad, to se odnosi na bilo što god ja želim naučiti. I tko god želi naučiti. Vidjet ćete, kad završite fakultet, mnogi će vam jako mudro reći, onda tek počinje učenje. Fakat počne. A i za vrijeme faksa učit ćete druge stvari. Ko nije položio vozački, ići će na vozački. Učite milion drugih stvari koje vas zanimaju i koje vam trebaju. I kasnije u životu. I za sva učenja vrijedi isto ovo pravilo. I za svakog čovjeka. Nema nekog koji ima nekako čarobnije i jednostavnije rješenje. Međutim, kad smo na faksu, onda imam još nekih savjeta. Znači, još je ovaj savjet se odnosi na općenito. Znači, to je jedna jako važna stvar. Nakon svakog učenja, znači, vi to ne možete napraviti onih 15 minuta između 2 predmeta, ali možete na kraju dana. A inače, ako ste u nekoj drugoj situaciji, neki tečaj ili nešto, možeš odmah poslije njega. Nakon svakog učenja, i opet to je ono učenje bilo kojom tehnikom, razmislite, to Englezi i Amerikanci zovu lessons learned. A kaj sam ja zapravo naučio? Uzmite si komad papira i napišite si, a šta sam ja zapravo danas naučio tu? Sažmite, razmislite, zabilježite što ste naučili. Što ste već znali, ali ste se sad prisjetili? Sjećate se priču od malo prije? Što ste prije mislili potpuno drugačije? Šta je treće? Da čujem. Ajde oni gore, tamo galerija šutljiva. Šta je treće? Šta sam već znao? Šta je novo? Šta je bilo treće? Šta je potpuno novo? I šta je četvrto?
Šta je bilo četvrto? Da ste zapisali, sad bi mogli šalobaktera pogledati. Što mi još uvijek nije jasno? Inače, ova tehnika vam je super i kad čitate udžbenike. Znači, ako čitate nekakav tekst, udžbenički, imate poglavlje, pasus. Kad uzmeš pasus, sa strane se označi što si već znao, ali si se sad prisjetio, što je drugčije nego što si mislio, mećeš oznake, plus, minus, uskličnik i upitnik. Meti si, signiraš, podcrtaš si šta je potpuno novo, a važno je, i metiš si upitnik tamo gdje ti još uvijek nešto nije jasno. Na margini. Kod čitanja knjiga, čitanja udžbenika, čitanja bilo kojeg materijala, uputa, obrazaca, ovo je jedna jako jednostavna, efikasna tehnika kako sažvakati neki tekst. Isto vrijedi i kad završiš s učenjem, napravi sažetak svega skupa. Šta sam ja zapravo danas naučio? Ja vas pozivam da kad dođete večeras kući, uzmite komad papira i pokušate sažeti ovo večerašnje predavanje. Rekao sam još da ću imati par savjeta vezanog u sam studij. Znači, kako organizirati studiranje? Prije nego što dođete na predavanje, pročitajte o čemu će na njemu biti riječi. I za njega sastavite svoja pitanja u pisanom obliku. Ajde malo razmislite. Vi ćete... Zamislite da trebate uložiti, da ste spremni uložiti za savladavanje jedne teme, na primjer iz matematike, ne znam, ajde da vas ne uplašim, reći ću 3 sata. Ok? 3 sata svog vremena. 1 sat je predavanje i 2 sata svog učenja. Sad si razmislite, je li vama bolje i lakše? Evo, ovo su 3 sata koje ćete uložiti u jednu temu iz matematike, dobro? Je li vam bolje da ovdje bude predavanje, pa onda 2 sata sjediš sam nad knjigom? Ili ti bolje da prvo sjediš nad knjigom, pa si na predavanju, pa si opet nad knjigom? Ako dođeš potpuno nespreman na predavanje, nemaš pojma čemu je riječ, sjediš kod tuka, pitanja nemaš, ja ispaljujem nešto prema tebi, ti to nešto bilježiš, ne bilježiš, nemaš pitanja, nemaš odgovora. I onda sad moraš sjesti sam nad knjigom tu i sada ćeš ti pokušati sam doći do odgovora. 3 sata rasporediš tako da sjediš nad knjigom, gledaš PowerPointe, pokušavaš shvatiti što je, čitaš FER2.net 1 sat, pokušaš vidjeti o čemu je tu riječ, napraviš niz pitanja koja te muče. Kad dolaziš na predavanje, predavač se mora ukočiti od straha pred tome, jer imaš hrpu pitanja. I zlorabiš do besvijesti, stalno postavljaš pitanja. A kako ovo, a kako ono? Interpretiraš njegovo tumačenje kroz ta pitanja. I to predavanje ti već pomaže dobiti hrpu odgovora koje ćeš imati ovdje ta ista pitanja, samo sad više nemaš koga pitati uživo. I zapravo razmišljanje koje si mogao provesti na predavanju nisi proveo. Dakle, ovo zvuči savjet, svi mi kažu, pa kako ću ja to, pa ne stignem ja prije predavanja. Ali kad pogledaš, stvar je ista. Ti ćeš 3 sata uložiti ovako ili ovako. Kad biste mogli napraviti tu disciplinu, da svaku večer prije sutra si pogledate te PowerPointe, da pokušate shvatiti koja su vam temeljna pitanja za sutra, onda ste vi veliki jahač. Vi ste na velikom konju. Dok ste na predavanju, tražite odgovor na ta svoja pitanja. Glasno ih postavite kad god je prilika. Problem predavanja što ne možete postaviti sva pitanja i svi studenti sva pitanja, niti mi predavači možemo odgovoriti na sva pitanja. Ali pokušajte koliko vam predavač dozvoli. Uhvatite ga poslije pauze. Za vrijeme pauze, profesor, meni ovo nije bilo jasno, dajte to meni rastumačite. Otiđite poslije, odmah odjurite na konzultacije. Kada vas predavač pozove da nešto radite, nemojte zabušavati, izgubili ste vrijeme. Bolje vam je da ste u parku. Nemojte na predavanjima pisati poruke, nemojte na predavanjima gledati stvari na internetu, nemojte na predavanjima igrati križić-kružić. Rađe idite iza faksa i ljubite se. Zdravije je. Nemojte sjediti na predavanju i ne raditi ono što treba na predavanju se raditi.
Ako nisi sposoban, rađe radi nešto drugo, idu teretanu. Ako nisi sposoban na predavanju naučiti, rađe idi pa uči neki drugi predmet. Jer si stvaraš manjak serotonina, stvaraš si osjećaj neuspjeha, osjećaj dosade i smanjuješ si volju za učenjem. Ako znaš da nećeš na ovom predavanju moći naučiti jer si umoran, zabrinut ili nešto, onda se primi nečeg drugog, ako to nije učenje, nečeg drugog što ti stvara radost u životu. A ako si na predavanju, onda radi sve što ti predavač kaže, riješi svaki zadatak, napravi svaku vježbu koju dobiješ, trudi se. I zapisujte. Nakon predavanja velim, ako ne možeš odmah, onda barem na večer prođite kroz bilješke, prođite kroz PowerPoint i svojim riječima rezimirajte. Šta ste naučili, šta ste mogli, šta niste. Šta vam je išlo, šta vam nije. I onda vježbajte. I onda diskutirajte. Zovite frendove, chatajte s njima, skypajte, sjednite se uživo, rješavajte. Ovaj fakultet vam nudi resurse kao ni jedan drugi, ne u Hrvatskoj, u svijetu. FER je otvoren 24 sata, 365 dana u godini. Mi nemamo bravu na vratima. Vi možete na faks ući kad god želite. Možete raditi na mreži, ovdje u aulama, možete posuditi ključ od predavaona i grupno otići u predavaonu i raditi u njoj. Imate 10 gigabitni internet, odnosno 50 megabitni na wirelessu. To nema nitko. Imate administracijski sustav koji oslobađa svih administracija, sve vam je vidljivo. Možete prijaviti, odjaviti, izvaditi potvrde, sve na daljinu. Sve vam je na jednom mjestu, ne morate putovati po gradu. Imate standard studiranja kakav ne postoji u svijetu, ne u Hrvatskoj. Ne morate putovati, sve tu, toplo je, suho je. Klozeti su čisti, ima u njima papira. Imate brzi internet, imate baze podataka, imate sjajno opremljenu knjižnicu, prostora za učenje i prostor da se sami osamite i radite i učite. Danju noć, odite u kino, poslije kina se vratite i učite. Odite u diskač, poslije se vratite i riješite 3 zadatka. Imate fantastičnu infrastrukturu. Imate pregršt nastavnika koji će odgovoriti na vaša pitanja. Nemojte se zaklupčati u samog sebe i joj sad ovo ne znam riješiti, šta ću ja, kako ću ja. Pitaj prijatelje, pitaj FER2net, idi kod asistenta. Bori se, ne posustaj, ali se bori odmah. Nemoj čekati, joj sad, pa dobro, ovo mi je jasno, to ću poslije, ma ovo mi baš nije bilo jasno, ali to ću poslije, ma nije ovo mi nije jasno, ali to ću poslije. Kad ćeš poslije? Sada rješavaj to, odmah. Odmah tražite odgovor na svoja pitanja. Nema boljeg vremena. Najbolje vrijeme je za dobiti odgovor na pitanje onda kad pitanje imaš. Inače prošao vlak. Mnogo ste mi šutljivi. Stalno provjeravajte svoje znanje. Zadacima, vježbanje, primjenom. Online, postoje online provjere zadataka za mnoge stvari, provjere znanja. I diskusija s kolegama. Premalo studenti razgovaraju jedni s drugima. Premalo, prerijetko. Razgovarajte. Snimka predavanja će biti na internetu. Kao i PowerPoint. Ali vi slobodno snimajte. I posljednji slajd. Znači, kad prepoznate, krpajte znanje odmah. Šta još? Ljudi moji, ova struka bez engleskog jezika ništa. Zero, zilč, nula. Ko zna, možda do kraja vašeg studija ćemo preći potpuno na engleski. Učite engleski, govorite engleski, čitajte engleski, pišite engleski, ljubite engleski, mislite engleski. Ugostite strane studente koji dođu na Erasmus. Ako imate ekstra krevet, metite ga sebi i govorite s njim engleski. Mislim, usmijete, a vi njega učite hrvatski, nema problema. I wish you luck. Učite i druge strane jezike. Nema boljeg učenja nego kad nekog drugog poučavaš. Ono što znate, i dobro znate, i čini ti se da ne trebaš vježbati, idi pa pouči kolegu i kolegicu kojima to ide slabije. Kad budete starije godine, učite mlađe godine. Odite u srednje škole, radite s njima.
Sudjelujte u projektima projekata koji u priči na fakultetu i idite na prakse. To što ste ovdje učili primjenjujte. Poučavajte druge. Radite na projektima. To će vam dati takvu čvrstoću u znanju, to će vas tako podignuti da ćete letiti na krilima. Krilima mašte. Rekli su vam već na uvodnom predavanju, idite na razmjene. I na kraju, isto jedna stvar koja zvuči bezvezno i dosadno, gradite svoju biblioteku. Vi ste već do sada, vi ste već danas i jučer, a od sutra ćete svakoga dana sve više dolaziti do različitih materijala. Naći ćeš nešto na internetu, bit će na Fair2netu, ovo ti je baš zgodno, kolegica ti je dala, neko je nešto imao pa si fotokopirao, slažite si svoju biblioteku. Imate krasnih programčića. Ja najviše volim Zotero. Zotero je program koji može biti standalone ili kao ekstenzija Firefoxa u kojem se vodi bibliografija. Zapišeš nutra šta si to pročitao, koje knjige imaš. Možeš čak i full tekstove držati u PDF-u. Tegirati ih možeš, komentare možeš pisati. Aha, na ovoj web stranici sam našao korisnu stvar za to. U ovom dokumentu kojeg imam doma isprintanog je tak i tak, a ovo kojeg imam u PDF-u je to i to. Napravite si nekakvu svoju biblioteku, slažite si. Jer garantiram vam da već za 3 tjedna će biti ono, joj, gdje sam ono vidio, tak je bilo dobro. Joj, kud sam stavio ono, tak je dobro. Sistematski slažite si sve što vam pomaže u učenju. Opišite, tegirajte, dajte mu bilješku. Slažite si ono iz čega učite. I to je, ljudi moji, zapravo to. Dakle, koji je bio prvi problem? Koju grešku prvu radimo? Očekujemo da nas neko drugi nauči. Drugu grešku, šta ne radimo? Šta niste radili vi tamo na galeriji večeras? Zapisivali niste. I treće, šta ne radimo? Ne vježbamo. I šta ćete večeras napraviti prije sutrašnjih predavanja? Ha? Ići ćete na web gledati šta sutra je na predavanju.